Pričamo staro o Majdanu. Dobro. S Majdanom smo načisto. Majdan, to je rudnik. Ali stari, otkad? Koliko, kad kažemo stari, šta to znači? Otkad je to? Oprosti, stari se zove zbog toga, prvo se zvao ovaj Ahen, Medani Ahen, to znači gvozdeni Majdan. Onda se zvao Medani Atik, to znači stari Majdan. To su naši ljudi u 18. stoljeću sa turskog preveli, narodno preveli. Počeo govoriti narodno, stari Majdan. A prvo se zvao Atik, odnosno Medani Ahen, to znači gvozdeni Majdan. Eksploatacija rudišta ovdje, rudišta eksploatacija traje od prahistorije, još od Ilira. Oni su tu kovali oružje i oruđe i višak su izvozili u Trakiju. A Rimljani kad su osvojili ove krajeve, oni su produžili proizvodnju i malo modernizovali i oni su se tu naoružali i osvojili su Dakiju, na primjer, današnju Rumuniju. Postoji materijalni ostaci koji govore se o tome? Jeste, ovdje je 1963. godine došlo se na ideju, pa su te troske što su ostale od tih Majdana i ovdje i kod Bosanskog Novog i uz rijeku Japro i kod Blaga i to. To su oni prodali Talijanima, jer to je imalo više gvožđa nego ruda. Ta štaka više je imala gvožđa. I oni su to eksploatisali i prodali Talijanima, izvezli. U toj trosci koja je ostala iza rude našli su puno žrtvenika od boga El Sadata i još su našli ti puno žrtvenika. I tako da jedan dio ostao u Prijedoru kod direkcije rudnika, jedan dio u Zemaljski muzej u Sarajevo odvezan je. Stari Majdan spada među najstarija naselja Bosne i Hercegovine. Majdan je bio sjedište vojne, civilne i kulturne vlasti. Pod majdanskim kadilukom, nećete vjerovati, ali je spadala mala i velika Hladuša, Ostrožac, Bužim i ona sva teren otuda. Tako da je Majdan... Kaži, rudnik mangana pa žive tamo kod srednjeg Čavljanovića. Ima i u Bužimu rudnik mangana. Nije iscrpljen. Još uvijek toga ima. Ali 60 i neke godine Titi bilo jeftinije iz Indije brodom dovući sve to ne kopati. Pa jes, i on je dosta. Ali vi što se sad dešava? Evo te ovdje kupio Indijac i dobiju i... Jes, Indijac, to je nije što Indijac. Nima veze, ništa, ja nisam rekao. On je najveći posjednik metalne proizvodnje u Evropi. Najveći je on proizvođač gvozdene rude. Jeste li vi mušteri ovdje da i vas kupi? Mnogo me pitate ozbiljno. Ne bi ja se prodao nikome. Sa Majdanom. Imamo Majdan perspektivu u onome smislu, znači... Kako i Bosna ima perspektivu? Ja mislim da će imati ako se dođu malo pametniji ljudi na vlast. Da malo misle o svojoj zemlji, da misle samo za sebe. Onda će biti. Znači, ova zemlja ima ta neka prirodna bogatstva? Ima dosta bogata prirodna bogatstva, mineralna bogatstva ima dosta. Od kojih ovaj narod može živjeti? Može živjeti, ima i šume, ima svega, a Boga mi od zemlje može se izradni. A ni rudni, ovo je vaše, ništa ne fali, jel' Ne fali ništa, samo fali glavama. Treba investirati, treba tražiti kredite, treba raditi. Niko ne radi, slabo se radi, nema perspektive za omladinu i iseljava se zemlja.